your best YouTube channel. Why media. Mukola kyabeeyi okubanga muli kwa media bambi mwebale kutugobera mwebale kubona mboozi zaife ku YouTube. Ndi Yolisigira Yazid. Kituiza mwamani era nsaba bakale ku subscribing, please to go ahead and subscribe. Ona kulwalero emboozi yene nayo yanako tuchaire kuko omukyala ono mukaire wabula ngono yalwala ekimbe ekyamugema eibere yalona obulwaire bwalirya yaidamu ekituli era nga ekintu kiri kutambula paka mu mukono eno ekituli kino kyabita mu mondere era obonera nga obolyawo omutima n'amawuwe ebitundu eby'omunda wogema n'ogema mu kituli bambi obikonako wabula ngono amaze emyaka 2 kasoka alwale bulwaire buno yajja mwidwaire enakavulo bamwidwaire liganga hospital mukaire bamukuba ati alina obulwaire bwa cancer wabula from 2020 ubamukobera nti olina ekirwale kya cancer bambi owaibere bamulagira gye emulago oba oli awo atandika idagala n'okumwidandaba omukere kiyasalawo kwira waka olw'okuba nti oba oli awo tiyayenda kujja mwidwaliro wabula mwavu munaku azira kasente yasalawo wano ali waka so twawulizaako nti eriyo omukaire ali eno eyakonkomalira waka nga alina ekirwaire kiri kujja ekyenda okumumalawo wabula nga azira oba oli awo kasente twedda tuwire ku mboozi ye atukobera obulwaire kibuno oba oli awo n'engeri yasobola okwenda imwe ababoni imwe bamuzakisa bambi musobola okubanga mumuyamba. Ndi Yolisigira Yazid nga wenkobye omukaire tukobere niwa amena go ni wani nenzere machendeza wawa buseyi so mami tukobere kuku ekintu kino ekyazimba ibere kyona kyona kyaida kitya kalidanga ekizimba katambula katuuka mu nkwaga awo kyagenda kyandya okujja okutuuka mu idwaliro bakoba ati ono kansa tuda kujja mulago so twende otukoberi tujje mpolampola omukaire twende ensonga tugitegere kido tikizimba kaidanga akakerekete kaidanga ensundo yaidanga embalabwe otukoberi otukyaidanga kizimba n'ekizimba kibako kikireta kalinga akakereketa nga wokagemako mule munda mwe kali katambula wokagemako oti aye nga kakali kunuma nga omubiri n'ogunuma butige bakuba empiso kasituka okusituka kasituka n'amaani zena enkwaga kali enkwaga butimperano so oli tukobera nti ekintu kino kyalinga akakereketa kazimba ojja mwidwe batandika okuba empiso nga bayikwenda kakiyenge then obakuba empiso kyatandika kuzimba tujje wenawo okunkuba empiso nedda kasitula mpiso dali ningi bakuba mpiso mbawo nga imekedo oba dawere 17 nga bakoba malaria okujja okubona nga akabaira akatono nga kizimbuluka kekidabo kindya kitambula kikomagano mu nkwaga okujja okubona nga neibere lyona lizimbulukirako okujja okutuuka mu idwaliro bankoba nti obulwaire obukugemye n'obulwaire obukasinze ku mbala waimwe ba maama kansa okay bakubera ati kansa nga tukali kutuuka obutusaawe eno watandika otya okufuna ku treatment ogire nakavule bakubye nti kansa buti kyekikubesisaawo okutuuka eno obeera oba oli awo ngofuna idagala ki oba oli awo kuba mbweneko koti bikerenda ayi wabula ekitulu kiri kweyongera obeera ofuna bwidanda biki mu kiseera kino kyona kyebakubira muntu olina obulere bwa kansa nwakubya habo obulezi era bakoba ati woba nga bwe tuli kubona ngamba akobye nti wo menze nja kufa bufa ati be funanga kuba n'aba habo onwengaku era n'abamba esisaawo okutuuka saawa eno aye ndi kubona nzira waire kasete okay so ofuna obukalozi kibwolimu
tukobera obukaluvu obulumi bwolimu walinga omukyala nga obaawo so tukobera obukaluvu ki osobola okunaaba okulambala olambala bulungi ki oba otyama butyama otyo ntyama butyame kuba oluuyi lwafa era banaaza bunaaza omukono gwazitowa bwe bataanaaza tisobola aye ntyama banaaza tikasobola mulimo gwona kutolaku okay then okuluma ekintu kino kikuluma kitya tukobere kuku nibona ngeri n'omukono nibona guzimbye so kutukobere kira kitya nti omukono guno guzimbye otukubere ngeri ekikulumamu oba oli awo ekiviira ku omukono okuzimba ate nga kyali kigemye eno mbeera ano omukono gwe gwazimba bakoba ati busobola okuba bulumi bwa kino bwe kityaime gano mu nkwaga era omukono guno tiguyiduluka gwaloba gwafa tigugema kintu waire eziraniwo mpaawo oti kintu ntole tisobola so kino kintu kiri kuya kino kintu kino ekizimbe kino bambi tiri kusobola tiri kwenda kulaga oba oliawo kintu kino mwida kukibona ndakulaga ku kumpola mpola nga ntawo ku ebintu ebiziiza eri abandi abati ebifaananyi ebyesitaaza ino bambi kyesitaaza ino so kiba tiri kukiraga naye of course mwida kubona ku ifaani ku screen okumpola mpola wabula eibere lyazimba ino lirimu ekiro eibere lyazimba liwere ekiro ina lyonka era lyayirugala eno gwayirugala then mu nkwawa muno kituli kirimu ni mwibere mulimu ogutuyo ogunene era ekintu kiriku so anyway tugako bato kutambula kubona okwira kuwaya era bakati wolo okufa obona bingi aye bana bino omukaira ali mu bulumi nze mbwe ine ko omukaira ali mu bulumi bambi nkubyamu ekifaani eibere lirimu ekituli eibere lyazimba lirimu otikira ine eibere lyonka lyamala lyayirugala ekinyama kiri kujja tidina wenabinonola aye nga deni ekituli kaye kino kiri kwegema eno mu nkwawa kiri kujanga kyeyongera okulya mu nkwawa eno mugongo era nga buti ayina ekituli mule of course ensobola mwidedetanira bulungi embeera mbi kino ekintu bana mbeera mbi bambi omukaire ogire ku mubahabo lwaki ekintu kino tikikendeera n'obulezi aye kirobye onwa otikatyo nsobola okulambala ku ezira era ndi bwa mu bulumi bwonka mulumba tolambala be nti amabutyame tisobola genkola nti nambala eribeera okulenga eddalizi libanga erikutukaku kabiri omala kuligema waligemerera oti kale obula obulumi obunene asalawo nti ye ndagira kintyama bwa mukatebe bwakya nafuluma bakulagira bakwabaliwo okuva mu idwaliro ekkulu ery'egganga okujja emulago oba oli awo mu idwaliro ly'abalwaire ba kansa otukobaire oti from 2020 okuva mu 2020 tojjanga obunafu buli balwaki tojjanga obunafu bwenafuna nzira kasente era nzira namba sova ndiko okubirira enduulu nti banange omusobola okunamba munambe kunsobola okutuuka ku yo mulago ayo olw'okubula natyama nga nzira ntandikwa nti oba ono ndize nkanti kale ekyandobera okutuuka emulago n'ekyo sente njizira ey'obwida ndabi bambi eyo n'embeera ey'omukaire ali mu bulumi wendogera eyo ewo oba oli awo ali eyo sobola otategera bulumi mukaire bwalimu aye nze nfunye kyansi namubonako era ntuuse waka waaba wabula ali mu bulumi eza kigambo kini kyensobola akolesa ewe bambi katonda gabanga yakuyambako kuyakuwaako kwakasente akasobola akakubeesaawo oba omulimu gwona ng'okakola bambi muvoye muyamba abantu nga bano tusabawo waakoko n'akasente konakona yamba omukaire asobole okuba nga ajja afuna sente dimutwala mu Cancer Institute emulago ebiba mu Cancer Institute mu bidi tibyabwerere byenda kasente ni transport from here to Kampala oba emulago basobola kwanga bende emitwalo nga ebiri then takweda omugenza then ebintu ebinakozesebwa Tutwidi Cancer Institute bibayenda
ayo mukaire bambi abizira so ewo banga bambi oli kukuna obulwaire imini no buyambi wabo osobola okola okuyamba ku omukyalo no bambi ali mu bulumi bw'amaani embira yali mu ya umbino kyetaaga buyambi ali gano munakunainabo azira yamba na mwandu omusaada we yandebeire nga muyamba bambi yafa so bambi muyambo mukaire ono tomano oboolyawo wanatandika idagala asobola okufunako okwo kubalira idagala batakuba kansa likaze ekintu ekyo oboolyawo watandika okolakola nko emirimu gy'ompolampola awo wabula ng'ekiriwo ayenda kujja mu idwaliro ndi Yolisigira Yazid ekikulu kyendira mu bambi muyamba omukaire ono yena yimba mweta muwala we Kagoya Amina bambi nga namuyambayambako kuwano oboolyawo okumunaaza okumufunira ku kyokulya wabula ng'embeera ati nungi Amina tukobera omukaire akalubizibwa atya omukaire alino akaluzibwa omukaire oyo akalubizibwa alina obulumi bwe nga ye tatenduka kale azira kukugapu yona yona lwokuba oti olwaleero lunawulire kukubukala mwezira emere talya buli kyoleta kibi kale buno obulwaire buno obuolyawo mumulowooza lwaki ndibona ekintu kiri kufunda bufunde kyekibalemesesa okumutwala mu idwaliro kasente batukoba okumutwala mubere mu idwaliro aye akasente tuzira era myaka 2 tuli wano tuzira kyetutandikira ku nti oba kikino ezira tujina ino tubona nti oba tunatola akasente ola atole tunaja ezira kati twasala utyama butyame tuli wano obwire abatya munumba omu obwire tatenduka tutyama butyame obwire kukya talambala tulakubwawo obo watu paka bwire kye alowooza sawa eno oboolyawo kumbera omukaire yali mwandiyenze buyambi ki buyambi bwa kasente kumutwala mu idwaliro kuba kye tuli kusinga kwenda ife n'oba obuyambi bwe tuli kwenda alina kalina atwambeku tujje oere mu idwaliro lye batukoba nekyo kye tuli kwenda okay eyo nembeera eriyo nembeera eri wano bambi ono ni muwala we n'abakwano okuyamba ku mukaire wabula tusabusabe nti bambi muyambe omukaire kwalina kwakona enamba edda omukaire tuli kuditaaku omukaire azira isimu aye muwala we enamba y'isimu eno eri mayinago mayina ga Kagoya Amina okay tuli kutaaku enamba y'isimu ku screen muli kujja kugibona eri ku mayina ga Kagoya Amina muwala wo omukaire mami kwalina kukona kona n'esiringi 10 tusobola okuyamba ogula panado bambi kolina kokona kona twatubone nga tukyusa oboolyawo obulamu obw'omukaire tomana tulwane ne tubone nga tuyamba tusindikira omukaire kasente kwakona abe nga ava mu maka gano ajja mu idwaliro era kamana bamukozeho kwakona era ndakwirano tubone contribution yaimwe ye mukoze ene kyekyusaku ku omukaire kitufu yagire mu idwaliro siwa come back here so I just request you that you mobilize some funds for the old woman such that she goes to hospital.